Tokani kalong ke jingpen benar lani ke jingpen tip ke bangakwa bangan pentip Shafi Baro. Nadu bangi penmi ia kini ke Grace Worship Center channel ke badon hang ni. Leng bagi voice message, leng ba ke video ke bangi pelait Sunday kat webje. But leng ba ke online service ke bangi don haga Sunday ke po san beje janme. Ngakwa ngan syeme ni ke jingpen tip ke badon kam. Shabaro ke viewers lani ke nongpej, be subscribe lani baro. Naka Grace Worship Center nang ni naka channel ke jangi. Ngakwa bangan pentip Shafi. Bangim jupan pisan nang nuru. Ngim pen benanang ni bangi don kam pisa AA. Laningim pa yano ki brio banwan lum pisa. But ngakwa bangan ong ifi. Ladadon manu bakren Shafi. Bapan pisah ke kerteng jong ke Grace Worship Center. Ngakwa fin kentat je kata. But what let Pdiang ini nuru kibawan daga pisah ke kerteng jong ke Grace Worship Center. Namar nakani ke jaka ngimpan pisah ngimpen mi nang ne kanu ke jingpen benal ani pa ini mdan. But ngikwa ban pen benai kene. Kenapa kalau kejing ya dah kejing syukuri. Banumdan na pereng jong fi ke bansha tu ke bansha. Syukur ke bansha thok namar hagi ni gisngi dan sibun ba ke brio ke ba le ki babun ba ki kam ke jam ke ba nakabenta ke pisah tengah kwa bangan pen bena Shafi ba nakaliang jong ke Grace Worship Center ngimdan kano ke jing pan pisah lane ngiklem pa ino banit pan pisah hak keteng jong ke Grace Worship Center kublai sibun kene ke jing pen bena ke badon kam. To hagi ni gupor nga ai biang ke jing ai kublai Fi Baro giba jisngap bagi bejupet ia gini ke channel. But ngadanget lu ba Baro khat ki bepet pio mat ia ke jingger ku. Ngasngongu yu blai kumangan pengen mau biang ifi. Ngala ai gini ke jingkeren menta labon teli. Ese malah ke Sunday ke por khat we beje. Ngayon idon sibon ki brio di hajara ke sisngi ki pet. But mentali lay ngila ai sendan na hapo jong ke YouTube channel janme abang ilong ching seng hang ni hamau lai nong lum. Hagapor san baji janme ag Sunday. Ngila ai sendan yaka po ke live recording. But ngi pelat nang ni bagi brio kin pet bet ringkat bat kini kejing seng haga cukup por kila banyo bat kila ruban pet ia ke recording ke live recording hadian baladep kejing seng tidai na kata daung ngayang nang ni ia kaban aingu yo play bau play ula pena ingi ia kabangin penbiang nang ni ia kejing dan kambaro tangkawai kejing temu bat kata kadai ba an pen bena ia ke kerteng ke jong Jesus Christ ke brio ba on yetho ye ke ktien ke jong blay ke beshisha shabaro kiba trang ye ka ban sngap bat ban shashkor ye ke ktien ke jong blay nga aingo yo blay nam ta gitu ke bekirshan hageliang jong ke jingpen mi gitar kumba pitip agene ke jingpen lut ke jangi ke lut kumba de ke paulak ye ka ban thiet ye gitar ke bebyang na ka ban taban penbiang hagene ke jingpen mi apa ke YouTube channel bat ban le recording borok away ngai kublai gitu ki bekirshan ban ngai kublai ker pangru gitu ki beduai na ka benta kene jing shakri jong Grace Worship Center borok away
ngisngongo yo play la pala ingi bangila ikaban long ke jingker khu la kumno ngilala ikaban contribute lani ya kaban ya don bentalang hagaba yalap ya gospel ban pendap ya ta jing phano ko jong Jesus grace ba ya tien ko jong play day ban yalap se ko pertai bra ko bai nga khlem ben not ya kaban bo ikini ki jing hikai bat ban ai ikini ki jing hikai Syekh beliau baro ngaklem benut namar ngatip ba kani ka bang kren nang ni kadan kamba fide fintip ba kumbau jisu ang fila yo a fide ka ban ia badai ne ka daw ngi ia shifi ka tien ka jong play ban ngi kwa ba pinum shimika ba kadai ka ba su yo a indrai ba fide fintip ba kadai ka ba ka jingknya ka ba bon bangi la penlong ye ka program bat u play ula ai hangai ka tien ka jong bang laban kren malaga por But I jinx kemen nga ai ke tien ke jong try nang ni. But nga ngait scam kala long ke jing pen kia ya ke Mynsiem ke jong fi ya ke jing mo je berkhat. But pila yo mat wali ke jing kia agamet jong fi. But pinang ru kum no ya ke ban ya chakmat ban shakri u try. Ngala kren nga ni ke Sunday ke beladap. Aga jing dai bat ke tu ke tien ke banga ai kerteng. Wat khom no ik ti ke jong play. Mengangat kalau long ke jing mentoy ke berkrau ke jing jong fi. Dia mentah ke sengi ngadan ia ke bangan IP. Ia ke wei ke jing kren. Kaba lesi menshua ha ke por ke bangan kren. Ha ke tien ke jong play ha ke ni ke YouTube ke bangan pelai. Ngala kren ni ke ni ndrai mentah ke sengi ngakwa ngan kren kat tu kat ni. Namar hadir bangan puli ke Bible. Ngashamba ke ni ke tien ke jong play. Malaga por play kwa ingi ke ban kren. Bat ndah bau play kren shanga lingba na kani ke lenong. Nga perkhat bat nga shong nga pelej jingmot. Bat nga sngaw tro ba kibriyo baro agri ke si jantia bat keleng ke pertai ke ba yo sngaw lingba kani ke jingkren. Nga kwa agni ke por bangan ongi fi ba habang nga kren ngani nga kwa bangan wan ra biang ya kani ke jingkeli ke jongwab sul Paul. Ke ba nganget kene ke jingkeli ke ba ngidon kami ke ban perkhat bat ngala kren ngene ke jingkeli le se ha ke tu ke jingkren jonga ke banga ai kerteng ke jingkeli ke bala du no bat ngakwa men ke ski bangan pinkin mau biang fi la dagani ke khubor dagani ke jingkren bangan wanra biang ngene ke jingkeli ke ba hagni ke lenong ngan pude kana ka kam ju ke apostol ke lenong ke khat kendai ngan pule biang ipi naga de khat ka baar sngap ngan pule ya ni ke tien ke jong play shwai ka bangan pule ngan kirpat biang ipi de bangadai ubriu besngol tenat ba kibriu kin plek jingmot kin sngap kin shashkor to wal isngoy ngan kirpat biang ipi ba lada fi poi ya ni ke por ba pidang play ke TV jong fi bat POE let's say pi page ke mobile jong fi bat POE ni ke program Walit mesti kene ke jingkren, namar kene ke ni rap ifi. Fila pindai ki nong elama ke jing shagri play. Ni fila pindai ki nong kren, ni fila pindai ki nong ki berwai, ni fila pindai ki beshimenta, ni pisudai tang ki kristan. Ngakwang nong ipi kene ke por. Pidon kamani os ngau kene ke jingkeli. Tangan puli ya kene ke tien. Kaba u absu pol ukli kene ke brio. Hake kam ki apostol ke nong ke khat kendai. Naga de khat ke baar, u ang ini ke tien. Bat ula keli yaki Phi La Pdiang ne yau Mynsiem Bakhuid men ba pila ngai ngapule biang ni ke ktien menagi ni ke sngi bat ni ke ktien ke kta ke jing jonga ba khomu nongkren ni ke ktien ke jong blai malaga po ngakren jan malaga sngi ngalet kren ktien ke jong blai gelang ngakwa yala diru bangadai ban perkhat leng bagani ke jingkeli ke jawab sepol Phi La Pdiang ne yau Mynsiem Bakhuid nadu ba pila ngat yau Jesus grace ukli wa sepol ini ke brio lesingan sapai shatai shibet hendai ka bangakwa ngan shi thoi piang ni ke dei ba kumu nong kren ke ktien ke jawab blai ni dai ban keli parapor hato ngi kai ke brio ngi let kelang ngi long jing sang ngi lam ke brio
Hato ngi nuot ne em ban kli ni ke jingkli. Ya ki priu ki ba wanting is sang bat ngi. Bat ladang ngim jukli ni ke jingkli ngala ban ong. Ngi poya ke jaga ka ba bakla tam jong ke jing shakri play. Namar pi puli nang ni ngalanong ka ba khat kendai. O Apostle Paul dan interest ban kli ya ke jingkli ki ba ngi shat kli. Dan jing snau tenak ya kita ki ba ngi shat kli. Ngi jukli ki priu khambon hi ngi kli ba. Phi La Pdiang yu try. Let's see kita ke jingkli ke dai ke ba crow ke ba don kam. Bat ngikut tang hang ta bagi beri ang hoi ngala priang yu jisu ngala kala ka bamot ngala priang dan nilai ke ba kibam keli shu ya taru dan ke besukli fila long kristan ne em kata ni ke jingkeli ka bangi ya yo sngo nadu mencuah do menta bangi keli ke priang ong fila long kristan ne em dan ke ba keli kham jeli shu ya ne dai fila rung balang ne em dan rogi bakli fila penbaptis ne em dan gi bakli ki ong fila shim communion ne em fila shim jing khawai trai ne em dan gi bakli rogi jingkli gi babon le sidan gi ba hagi jing pniat balang gi per hato fila long riu khot ne em ne fila long kumtane fila long kumta hagi ru kom per ngikli ngakwang ano fi kita gi jingkli hagi jing shisha ngam ong magim dai handai ni don ne em kum ke ni ke jingkli ke jong Apostle Paul ke brio Apostle Paul kwa ban kli pila don balang ne em uklem kli pila pen baptis ne em uklem kli pi la bam communion ne em uklem kli pila le ke e ha pok ke jing long jing em jong pi and right now ye kindu ke brio ke be shakri play ka jing kwa jong u ko ban kong tam ka bau kli ke ni ke brio ke dai Phi La Pdiang ne em yau Mynsiem Bakhuid bat ke kerteng ke jonga ka banga ai men tagi sngi hagani ke jingkran ka banga ai shafi ngabu dagani ke ktien ka bang Phi La Pdiang ne em yau Mynsiem Bakhuid perkhat bahaya ngini ke jingkli balai bawa Apostle Paul pertai ngini ke beriu Quran kuli ki wang ngam snau tanat bapishua wan jing sang le siu la ban ong ta kam pat biang kam pen snau kumen nga bahabanga ye kendu ye pikat ne bapila don yo Mynsiem Bakhuid bapila Pdiang ya kata ke jing pen em lengba ke jing pen baptis ke jong Yohanes handai kabanga kwa mentagi sngi ke dai bangan kli fi Phi La Pdiang ne em yo Mynsiem Bakhuid nado bapila ngai bari ta ke jingkli nga kwa nganom ya stat kedai ke jingkli ke bedon kam e kabanga ban mapi menta ha ke ne ke century ke jingi ke bementa nga kwa agene ke khlep mat bangan wanra biang ini ke jingkli baro fi ke be yo sngo ini ke jingkran baro fi ke bedon le sipidan na kano no niam na no balang na kano no jing shekri ngam dan interest ke ta rega banga don interest menta ke singila ne banga don jingkit kli ban kli fi ke dai hato Phi La Pdiang ne em yo Mynsiem Bakhuid nado ba pilong kristan pet ba yo mdan ba kli shu ye pi pet ba yo pin le jing sang bi pendap ki kam niam jong pi ba bi perkhat ba kala biang ngekhwang anong fi ai ba pin sngo tho balai ba Apostle Paul upertai ngini ke jingkli bat ngekhwang ngan pen fi ngini ke por ya ke jubab ya ke ni ke ba Apostle Paul wong balai don kaman Pdiang Mynsiem Bakhuid fitip ngan shi tho fi ya ke ni ke por wat kat u Jisu bala pundau Mynsiem Bakhuid wat kat u Jisu u bala let shi ke jing sha jing it da ke jing yalam jong Mynsiem Bakhuid ndau Jisu mi shaga jing shikri hadir mudap lipos nam gerta lapi pulina ke gospel ke jong Lucas ke nang ke besau nadu khat ke khat riu khat nyau khat pra khat kendai fin lap bau Jisu shwaya ke baun mi shakhmat ke Bible kong yagini ki ktien
Mynsiem jong try hanga. Nabaw la pen sle nga bangan yalap ga gospel lagi beduk. Bagan pen benai ga jing pelat lagi bala set bendi. Bagan pen pet pat ye kita gi bamatla. Bagan pen benai ga snam ga badiang hun ga jong try. Kadu Jesus Christ. Nda habau mut ban mi shabar ban le ga ba yade ga kam jong play ga pertai. Ban pendap ga plan jong play ga pertai. Le da ga bor jong una ma bo de khon jong play. U Jesus u don kam ga jing pendap ka jong Mynsiem Bakhuid. Shabar nang tangan itu ifi. Kada itang ka kam brio kada itang ka kam niam. Kam dan jing yade ai ru am ha ga pertai ga bakin Mynsiem. Le singan bu dan dikitian kam long effective kam ktai ai. Badai dengan terkadau Apostle Paul Quran dengan dikitian. Phi La Pdiang ne am yau Mynsiem Bakhuid. Yang nang ne ngakwangan keli firu. Syong yang pisngap yang abang ngakren. Ngan peni pi balai ngidon kaman Pdiang yau Mynsiem Bakhuid. Ngan peni shuai ga wei ka nongkren hagini gepor. Ngan ya syadu syek testament ke barim namar bayok Islam. Ngan sedang nadu Jesus Christ. Tapi puli ke Bible. Ke poin conga kadai. U Jesus utip ia ke jing jengi gibriu. Habau Jesus khot ia ke senran. Mdai bau umtip ia ke jing long jongki. Khot ia Petrus. Ukhat yo Andrew, yo Philip, ukhat yo Thomas, ukhat yo Judas, utip yaki bar. Bat habau play ukhat yang abe de fi utip lot yang ibar. Utip yaki jinglong ke jong Petrus, utip yaki jinglong jong ki senran baro. Bagi dan lagi jong ki jing tuna, bagi jing telat, bagi jing bakla, haga jinglong brio. Badai dengan terkadau ngayang dengan jaka abang ngakwangan nong efi. Ke poin ke beningkong balai dan kaman Pdiang yang Mynsiem Bakhuid. Ke jubab jong akadai u Jesu u ngau to ia ke jing jong i gibriu. Phi La Pdiang ki apostle. Phi La Pdiang prophet. Phi La Pdiang pastor. Phi La Pdiang nong hikai. Phi La Pdiang nong yalap. Ne Phi La Pdiang manu-manuru. Kabang ngakwangan kerana ke por kadai u Jesu tip bangi dang day dang gibriu. Badai dengan terkadaungan penipi naga Bible. Kumnu Jesu Quran haga jingi day bat ngi baru Mynsiem Bakhuid. Pengan puli fi naga gospel katkum uyanis. Ngan puli ke gospel katkum ke jing to ke jong uyanis. Nakalenong ke bakhat rio. Ngan puli ke dekat ke bakhat ar. Sengap uang ke mene. Ngadang dan shibun ki ai. Ya kaban ong api. Henry pimpat la ban sya yaki minta laisnam sitang uyat bat ki khadar ngot ki senran hadian ujet sanyau pangot ki senran bat ngane thui pi ki bot yu Jesu aktia kejat bat lagi bot yu Jesu aktia kejat Jesu hikai ki ni parsi hikai ki nongrem hikai ki kumno ban le kamba hikai ki kumno ban le ek ke jing shikri laisnam tam hikai ki kumno ban duai. Ane pipuli naga Bible ndaw la hikai pun. Uang iki senran iki ni lenong ka bakhat rio. Ka bang puli fi mentan haga dekhat ka bakhat arwang. Ngadang dan syu shibon ki ai bangan ya thopi. Henry pimpat la ban sya yaki menta. Ka bor brio jong pi gamla ban kit lo iki jingi kai ki bangadan ong Jesu. Kecing start beriu jopi kam labat dot kecing ia kata ke bor ke jong play ke hima ke jong kata kecing long beriu jopi kam laban kit lot iki kecing ngau to ki bangamut ban ye thu ipi namar ngadai play ngadan sibon ban ye thu ipi ngasano nrai kawai ka bangatip pinumla bangan dai thu ipi pinumla ban Pdiang iki menta fi kata ka dai ka ba ka bang kwa pin yo bahai kata ketian
Dan Gabriel ke besngau la lut, besngau to lut ya ketien ke job like. Dan Gabriel ke berkat bakila bansu puli nang ta ban wan ban try kamu play ban bansu pas nang ta bansu try kum ta bansu puli ki kat bansu puli ki internet bansu puli ya ke Bible kat kum ki commentary ke bubon bansu puli ke Bible kat kum ki Bible dictionary ke bubon ban consult sibon ngam pen ram ya kata ka dai ke bedan kam ba pide ben ngau to ba ke jing tip ka dai ke bedan kam. Enrek ujisu umlamani kailot igisun ran baro namar ke jingla jong brio kalong kadon put ubrio ke capacity la ne ke jingla jong brio udan tangkin diat ke jingla bankin maulot igi jingi kai ki bejeliu ke jong Jesus Christ nak kata dau soong ke tu ke dekat ke bakhalar uang ini giktian ngan pune biang ini nang ke bakhandri dekat bakhalar uang ngadang dan sibun ki eke banang afin rai pemla ban sha eke menta pet ujubab kumno jisu utip yagi senran utip nga aingo yo play na kamenta Jesus Christ utip yang apa ni fi haba ukat utip fi jebuang kumno ni wang ngadang dan sibun ki eke banang afin rai pemla ban sha eke menta pet ukat ka babot wang kumno hen rai ndalawan mau Mynsiem jang ka jing shishaken Unyalam ya pi syukur jing shisha baro nama NONGKREN nara dia hendai eke rukat ba unyos nga NONGKREN pen pau pi eke bensawan un penan buram nga un shim na kajonga bar un pen pau happy kita kene ke bau jisu kren balangi dan kaman priang Mynsiem Bakhuid nama dala ke jing kli jing ida ka bor jing ngimla setiaban ya hagane ke jing syukri play Pimla ngakhwa ba binom sngau sorang manang ala daga do wale chikri uplay daga do daga ni jingla briu jingi ngilong limited ni dan put haga jingem jingi ngimla baniat palat nang tau play bu ngi utip ngi dagi briu nak daga daw uji soang pimla menta ab hadu ngandala pa yo Mynsiem Bakhuid undawan mau unyalami fi shiki eke barok balang ke jing shisha Kabam day na Mynsiem Bakhuid kamdan jing shisha Mynsiem Bakhuid dege jing shisha Fite babu wangu Mynsiem jong blay nyalam chika jing shisha Fite bga ege jing shisha Kabanding kong ujisu wang ngau balang ka lenti ke jing ema ke jing shisha Finom la snau to yo jisu ya ke jing shisha Kabadana jisu lara kam day na Mynsiem Bakhuid Pinamla singo to abuang Mynsiem jong ka jing shisha unyalam shaka jing shisha baro fitip ka jing shisha dai ka ktien ka jong play jisong haga gospel ka jong Yohanes kalanang ka bakhanyaw wang ka ktien ka jong me kalong ka jing shisha But dai na kita daw nga khwa nga nang fi ga ni por la da fi mut ban ya ga ni pertai nga khwa ba nga nang fi u blay utip ngi u jisu tip ngi senran utip yang abe de fi na kita daw wang ka bahaya nga ba nga leit no na malada nga ngam leit Mynsiem unum yo ban wan hende la da nga leit no Mynsiem Bakhuid unwan ga ni pertai but unyarap ngi dai kita daw nga kren ngi ni menagi ba fin perkhat ba Phi La Pdiang ne yo Mynsiem Bakhuid men ba pilangat kita kali ke jingkali ke jong support bat ngawanra na Jesus Christ ujisang what wang ne tangan na puli fina na gospel ke jong Lucas pin puli na lanang ka ba khatdu kita ka dai na lanang ka ba arfu saw ke jong Lucas pite buang kumno ngan puli fina ka khat ka ba saw pukundai wang hakmi nga pa api ya ka tabala kularo pa jonga henrei pi to ya shong haganang ba Jerusalem tat ndapen kop ipi da ka bor na jrong shong shwa Jerusalem But nda about Jesus kreneng ini singap hangan pude fini ki kam jadi apostol kalau nang ka beningkong ngan da pude shay fi ni por ngan pude na khat ka besau ka ong ni ti habau le senglam bat ki ula hukum ki banom lek no na Jerusalem henre ban api ke jingkular ke jong khpa ka buang pila yo ngau nga na bau Yohanes upen baptis de ka henre on pen baptis fi dau Mynsiem Bakhuid sa khendiat sngi na do menta
Ha katagay ba nga kemen palat habang keren. Ngan siya to ifi. Wat mangaro man siya nga perkat nila dia. Ang try kumnungan langan siya krime. Hagi snam gi bangadang siya snang siya kriyo blay. Nga siya perkat ang try kumnungan laban kumnungan laban yad, kumnungan laban sngaw to yame, namangam yo iyame, namangam tip yame, nagarukam jang kajingla briyo janga, ngimla kta yo blay, ngimla sngaw to yo blay, ngimla sngaw to, kani nga Bible na puli nga lang kumjo, teng abang puli nga Bible ngam sngaw to su tau, ban nga pay siya jaka, kabang nga klumar, nangalit jingi sang ngam sngaw to su tau, bat nga kwangan ang ifi, nga perkat ala di kumnungan le, hereng ngam laman mud bahagian bau blain pelang nga mga laman keren nagkitin ka jang blay baro ka niyam day setian na kano ka daw kani baro ka day Phi La Pdiang na email Mynsiem Bakhuid man mapilangay bat nga ayngo yu blay bat na do ba nga yu Pdiang yu Jisu nga klem sakot ang ta nga lapay siya kawipat ka jaka haga ba nga la yukendo yu Mynsiem Bakhuid jang blay bat habala pendap nga daw Mynsiem Bakhuid jang blay kakelalut na dang siya daw kawan ka jing shy kawan ka jing sngaw to yo Jisu. Kawan ka jing shy siya pang blay. Ngam sngaw lamod dor badan ki brio kiba persya ya ka jing tray ka jang Mynsiem Bakhuid. Ngam lamod dor badan ki brio kiba Pdiang yo Mynsiem Bakhuid. Dan ki bahikay sendan aga pertay baka jing tray jang Mynsiem Bakhuid galakot hagi apostol. Kabamot yung nga Bible nga weng no mangi tarno sinanika namar hangni ngan sa panifi sibet kumno bau blay kular yo Mynsiem Bakhuid hagani nga yaga jangi Jisu tip yang nga nagtagadaw ang ikisundan nga set kirani nga berbor bat kendiat ngan ang ifi hadian bu Jisu kiyo na ulum jugi alip kibanget kisa setang sispa arfongot tek kita nak minority. Supet, mat uniu balalong nong yalam jangki, ubalang Messiah, ubaka jingkermen jangki galang hau Jesus Christ. Reuni mentau laki usubnang maulalait, beki angel giwan maniang kiong. Ko kirang ba Galilea, balai pi ekmit sa subnang. Uniu Jesus yo bala shimna unwana ke jogurukam. O Petrus bagi sispa arpongot kita naga jaka ka besak kun swat kita naga minority aga jaka ka beritam mapedang jaka jat dari Israel ka tu por ka bahaba ka jingsin shan jaka himarom kita naga jaka ka besak keren ben ka jaka ka besak nyaw ben ka jaka ka jaka jing pensitam ben bat nda haba menta kisah setang kendiat ngot ki peju Jisu laki usya beneng kabasa ka day ngimlang let shano ro ngin hap ban syang aga kamera ka banang ban up ya ka jingkular ka bau Jisu lakran bau sa pa yo Mynsiem Bakhuid uban hiar manginyo ya ka bor mangin laban syakriyo play kilet ki syang aga kamera ka banang ki duay ka mashifaus ngi barag sngi pendekas kabadap san po skina do Jisu mi pa naga jingtap Mynsiem Bakhuid yu hiara ga kamera ga bahanang baga dingla hiara lor ga khli janki wepi we kale krana ki tlet begale tu pa ang Bible but haga ju usngi Petrus yang banyalap u jo briu balan Jisu u jo briu batiang tang khmat ga kentai ujo briu ba yo tia ka hakapor ka bam dai ban yo tia habau Jisu dwai Getsemani Henry uniu jo briu menta nda habau Mynsiem Bakhuid yu hiar ho lapan keladori ke jing imjau u yo ka bor ban yalap lai hajar ki kala ka bamot ban ka kwangan ong ifi ga di por dan gebriu gebangan syakriu blai persyak sendan ya ka jing Pdiang yo Mynsiem Bakhuid yang persyak penbani gebriu ge bakran chapang Mynsiem Bakhuid ya ka jing duai telet ya ka jing tholpa ya ki kamba ngilan ni kita ngakwangan ang fiak anu berukam ngin syakriu blai balai le nyau ben ya ka barang kristal na gari si jantia balai le nyau ben ya ki kristal ga pertai baro kadai bangim dan bor
Kadai bangi syakri kalang kumjo kaniam si kaniam bat ngi pai ke jaka ka bangia bat hangta ki priu ki bakwa ban kala si ka jing penem ke jong trai kim tre nama ki yo i ba ka jing em jong i kalang pen ban ka ba mi dai bat ka jing kwa jong ki ngi klem lang ka jing shai ngi lang ka jing dum nama ngim la ban ya ke jing shai shabar na Mynsiem Bakhuid jong play takadang yang nang ne ngakwangan peni fi balai dan kaman priang Mynsiem Bakhuid u jisu tip ke jinglang jong i gibriu dala dingim la long jing shai dala dingim la long kamlo dala dingin la setia ke bangin ya lot ke jing shisha ke jong ketien ke jong play ngi dan kam ban pdiang yo Mynsiem Bakhuid nang keren ni ketien ke jong play bin se shai ke baning kong abang wan ra ke na u jisu grace u jisu de keren shai udang undawan mau Mynsiem jong jing shisha unyalam ye fi ke jing shisha bara ban ngai ngu you play habang kren ngani ko por ngakwangan peni fi ujo Petras ngap ngan peni fi no Petras ngan sange no Jesus Christ na mga syukran lengkot ngan umla ban pendap larangan kren lot ike ibu Jesus kren Jepang Mynsiem Bakhuid hande ne pipuli you Petras hagin bo la yo Mynsiem Bakhuid ko mga ladep ong mene uyo bor uyalap ukren habami gi bakren ben ki ong gini gidang ya buat wan thamai u Petras ong gini ki klem buat wan uyang jot uyalap baru pertawong pemno piti buang kene baro kade ba pendap ke jitu lepa ke jong Joel kala nang ba ar jong kitab Joel hakmi u play un partner yo Mynsiem Bakhuid un te yo Mynsiem no do baro baru ne do slap u meningkong u bala haba ke sing Pentecost Pero Petras uyalap na pipuli na kalanang babaar nda haba uyalap ingin ikaktiin ke jong play anda haba kipat ba gila sngap ktiin ke jong play kong kadakot ke balay pinyaw tiba haba gila yo sngaw ingin gila dungak ikiala ka doanot bagila ang Petras balagi way ki apostol ko para kumnungin le nda kikili na ka jingkili sngap ha kibriw ki bala kala ka bamot ki bala yo jingkta la ka jingalap jong Petras kikili Petras kumnungin le uklamang rung balang lengkong Pitip ke jubab ke jong Petras ni wang melawang kelara bamat penbaptis tapi way ke ketang Jesus Christ ya ka banyo ma bigi pop singa bawang melo but Phi La Pdiang ya ke jing ai jong Mynsiem Bakhuid dan ki brio ke bang kelakon ke por ke apostol singa ngan pulelot kau namar ke jingkular syapang Mynsiem kalang ya pi ya ki khon jong pi but ya baro kiba sejngai kat kiba utrai ublay jongi un kat hau udah pi persyai ke jing trai ke jong Mynsiem Bakhuid pinduai lay ke revival pi persyai ke jing trai telit ya ke jing lepa lala pimpiang ke jing trai jong Mynsiem Bakhuid hakano ko rukam nyalong jing seng kumno gibriu gi bampat lang Kristan kin tip yo Jisu la ngim dan yo Mynsiem Bakhuid kimla ban pai show blade ga pi ai pisa kimla ban pai show blade pi ai ga jan second hand fimla ban ya rap gibriu du khau shiberni begin pai show blade klembo kumta ka jing penem ga wan tang da ka jing ta jong Mynsiem Bakhuid gibriu Jisu ang dawan Mynsiem Bakhuid pergindo gibriu syapang ka pop ka hok ban ka jing bishar Tagri ke kam jong Mynsiem Bakhuid nga syukran de Mynsiem jong blay baktai film de mga nga sialap de blay ba pun kendoi ke pop ke jingim jong fi but pi pai shu try ke tagri ke jing try ke jong Mynsiem Bakhuid pin men to you pin kran na Mynsiem Bakhuid jong blay dan hagani ke por ka nang kran bi dem ngatep ba Mynsiem jong blay dan ni ke jaka ngadan ke jing shirham ngadan ke jing sngo bang bangan yalap ke tin ke jong try Namar kamlang kumjo si kumjo kanan gebor hapo jongka ai hagani ke klip mat abang kren shafi ngakwa ba Mynsiem Bakhuid jong blay unyo ban trailer load hagani ke por ka bangan kren fitebu Petras wang pdiang yo Mynsiem Bakhuid wang ngini ke tin wang bat pinyo diang ye jing ai Mynsiem Bakhuid namar ngini ke jingkular ya fi ke khon jong fi bat ye ke ba jingai kat ke ba blay utrai jingi un khat hu ngakerpat fi menagi sngi ba pin
pelet jing mot bahai gani Petras ru ngani tu view sngo tho gani ke jing shisha but ai ngo you blai kat cha ka bo let Petras ibriu ki yo pdiang yo Mynsiem Bakhuid what hagalanang ka ba shipau jong ki kam ki apostle habo Petras runga ka yeng jong no rang ba shipai ba kraw u ba na Kaisaria u kerteng Cornelius u bam tip tang we Jesus are habo Petras u yalap shabang Jesus ba na Nazareth kumno ba blay u pen sle u da Mynsiem Bakhuid ba ka bor u da let keleng da le ba ba u da pen kia gi ba ban shitam lo setan na ba blay u long ren kal ba u ndaw la dep kren te ka tien ka Bible ko ang kat ba u dang kren u Mynsiem Bakhuid u la hap alo jong ki baro Dien boleh tuai barang yo pediang Mynsiem Bakhuid ki kren telet hayeng jong Cornelius u sipai u gentle u bakumangi wali yong bakalakut ke jing trai ke jong Mynsiem Bakhuid ke pot jong ki apostle pin puri ke history ke jing ja ke pertai what ha ke jing sang jing ngi ke jing trai ke jong play ngakwa nganong fi kenang manum slam Nyelek ban keren kat balak ban penengkot ladang ala. U Jesus ngau tho iga jing em jing. U ayu Mynsiem Bakhuid. Petras u ngau tho iladi. U de briu bambiang jing nang jing start hadu kata-kata. De briu betelot shibon. Hari nau yo yu Mynsiem Bakhuid. Kapen kaladur iga jing em jang. Ngakwang anong ifi u Apostle Paul umat yaw Mynsiem Bakhuid ke jingem une de breu betip lut eki baro u de breu bela lendet eki Torah tip lut eki hukum baro de breu be imbet jingem ke breu blai no yekindo u Jesus agalenti she Damascus klemi macho lais new shong duai pero blai Ukraine ho Ananias Wei negi priu jong blai ke bekrau. Apin puli negi lenang ke bekendai jong ki kam jong apostle. Tangan da puli fi ke negi por. Singap ha. Napi puli u blai wang wana ni as kelet. Yo priu bekhat usol. Unong tasa sa kami udang duai. Wala na wana ni as yania baru blai shipang. Are u blai wang kami uni u atiar u bang alajit. Uban syak na kabenta ke kerteng ke jonga. But uban ra iya ke gospel jong asyik gentle. But ke Bible ke ongkum ni. Dekat ke bakhat nyong apule na kalanang ke bakhendai ki kam ke apostle. Kum tawana niya sula leit no. Ula rung apa kita ke yeng. Tiha ba ula bu ila ki ktiha ula ong ko sol. Ko sol. Upara jonga utau try. U Jisu ken. Ubalami pau hame ke lenti aga ba melawan ula pha yang aba menyo pepat but ba on pendap ya me dau Mynsiem Bakhuid kambiang tang ba me kendu Jesus kambiang tang ba pila kela ka ba mot ke step ka ba ar yo brio ba shame ke jing penem udan kam Mynsiem Bakhuid ke jingem namar hagene ke pertai u blai ku pau dan shebneng u blai khon u dan shebneng baru badan bat ngi mentau de u Mynsiem Bakhuid jong blai la pimot ban ya ka ban trei ke kam ke jong blai ban shakri u blai hagane ke prothei u balong trai ke kam ke jong blai ne ke prothei de Mynsiem Bakhuid mdegi pastor mdegi apostol mdegi prophet mdegi nong elap bala pimot ban ya trei ke kam ke jong new try ubala ai hingi lagi jong ke jingem ubala yap lagi dingfna ubala peniangi ke balang ubala angki khedap jaga dujak kinom laika ula IT ni ke jing trai how Mynsiem Bakhuid bu unwan man yarap yang ni ke balang ke bekren ni ke banget chitulop bat lada piat ban shakri u play yang ni ke pertai lada pimdan jing dei ban Mynsiem Bakhuid kamot pitrai kamu play dalam ke jong kaman ban kamlan jing dei baru play ngakwa mangan ong fi kalang serious kini ka bang kren Apostle Paul na yakindu ini ke brio kibawan na ka jing pen baptis ke jong Yohanes nang pen baptis hagalanang ka bakhat kendai kini ka bang puli mentan
kuli ki haga ay lapan baptis fi ki ang haga jimpen baptis ke jong Yohanes Paul wangan pen baptis biang fi haga kerteng ke jong Jesus Christ baradien bola pen baptis ki ula boy lagi ki bat kila yo pdiang yo Mynsiem Bakhuid bat kila ya keren lagi pergi telit bat kwang anong fi ke de por ngap ba wap sa Paul usngaw to uman igane ke jingem utip pleng dang la kala ka pamut wana niya suwan duwa nga yo pdiang Mynsiem Bakhuid bat menta pleng adan bor pleng mentangan syakri u play ringkat bat kani ke bor ke jong Mynsiem Bakhuid pleng dawan Mynsiem Bakhuid ngadan jing shai ngayo ige jing shai ngasngaw to badena ke daw nda habaw ye kindu igine ke brio ke bala day na ka balang ke jong Yohanes nang pen baptis salia ke tawang Phi La Pdiang ne am Mynsiem Bakhuid men ba pilanget ngasngaw sun ay igine ke brio ki badana ka balang jong Yohanes ki baong ngem ju yo sngaw wat la don ne Mynsiem Bakhuid fitip adu mentadan si bon ba ki Kristan wat hagari ke si jantia ki bam tip u Mynsiem Bakhuid ki bam jiwa jing hikai si bam Mynsiem Bakhuid ki bam tip ru u Mynsiem Bakhuid ki bam sngaw tho bat ki bam tip ru bat ki shu sngaw tang habangi duai penwai ba shu ong haga kerteng ke jong bleu pau bleu khon baru bleu Mynsiem Bakhuid bat ki shu sngaw tau Mynsiem Bakhuid de tang haga jing duai penwai bat ngakwa ngan ong fingi long tekum kini ki banget ke por ke jong apostol Paul baru apostol Paul ong ini ki ten kam long fi ba pinda day makana ki ba ha ba po peniat ke jong Yohanes nang pen baptis ngai kendu bat pi men lagi singi ngakwa bangan ong if he don't come ban yo ige jing pendap ke jong Mynsiem Bakhuid ban ngakwa ngan ong if singa ba defin puli na Bible tangan puli fi kendiat defi puli na nil nang bakhat kendai fin lap habau Paul u ong ige ni brio ige don't come Mynsiem Bakhuid ngasngaw tenat ba pipuli na kalnang ka bakhat kendai pipuli de khat bakhat way ba Bible ko bleu jule ki kamba ki bakham khla de ki kiti ki jong Paul ka da do bu lam ya ki bapang ye ki rumar bat ki jan kir sha na ga met jong u ki jingpang ti ki jano bat ki Mynsiem paman ki mino don ki bene ki jiu ki bashang keleng ki nong bek so ki le men khat alor ki ta ki bashang ki Mynsiem paman ye ki kerteng utrai jisu ki dang ngapen sma ye pi hau tau jisu yo bo Paul yo lap ladan nyongot ki khon we skebau jiu rang ba lingdo ki balale gani utaw Mynsiem baman ule tho ula ang ki ngakwa pin ngap agani ngang jing hikai kaksot ka Mynsiem baman ka badana gini ki brio pitip ko ang gumno ka ang gini ki nyongot ki khon jong skeba yau jisu nga ito yau Paul nga ito nrei mapipilang ki ay pitip ni kaktian ka Bible kang tiu tau brio habo la shong tau Mynsiem baman la sit iki la le jubwa la job iki kele ya pet yap no na ka yiling bat balamong kala mi jing tiang ka tu jaka barok away uksod wang ini kaktian wang yau jisu nga ito yau Paul nga ito fitim ne am nga ito ipi balay yau jisu ki ito namaru jisu mday tang muday khunjo blay uday u badap daga bor jang Mynsiem Bakhuid balay yau Paul ki ksod ki ito namar ki tip bau Paul mday tang bau kelaga bamat ulayo inga jing pendap jang Mynsiem Bakhuid haga hima jang jing dum ki tiang ki brio ki badap jang Mynsiem Bakhuid badai nak daw Paul sang ka lenang ki tu ki brio sang Phi La Pdiang ne Mynsiem Bakhuid na syakri u blai khlai Mynsiem Bakhuid nama kam ktai ai ka tai ke bor jingdom kam pen ki usaitan umlong never saitan ki umlong paning la da pi krentin ki jong blai da pi le jing sang kam la ni ai roam nama blai kam dan jing mat la da pi syakri shabana Mynsiem Bakhuid pidan kaman Pdiang Mynsiem Bakhuid bat ngas ngau tenat mangan ong pi singap ha ka jing shisha ngan kren ni tin ke jong blai khendiat ni ke por ha ka jing shisha mangi ki ba menta ladangim sngau thu bahai gani ngin pai ke jaka ka be fitep ngi menta ga ya jong jing ai fitep ngi menta ga ya jong Mynsiem Bakhuid
Badai kataru ke bapen kelumar ke beriu bagi rong hi daladi segaya jong umrat klau. Bagi saong ni kitab ambet melek kitab ambet melek kitab pimbet ban lek kum tahu lem tanah marba kalau ada kedak kajong umrat klau ngakwang anong fi hakaya ayu fi don mentah kesini ni don mentah hakaya jong ke balang hakaya jong ke jing ayai hakaya jong Mynsiem Bakhuid mentah idon. Kedai ke por ke biang palat yang ini mentah bangin syakri you play. Naman ngidang don na kaya ka jong ka jingay. Ngidang na kaya jong Mynsiem Bakhuid. Ngakwang anong ifia ka jing shisha u Jesu u ayo Mynsiem Bakhuid mday siya u priyo shimet. Haka jing shisha u ayo Mynsiem Bakhuid siya ka balang barakaway. Siya ki bangay barok ibalamat yo Jesu Christ. Aga balang nga ba nga kret ni kamday ka kreteng balang jong no. Nga kret ni ka met ka jong Jesu nga ni ka pertay. Ka balang ka balang ka ba shitlup jong ki banget ki ba shisha. Ki bala yo sait daga snam ka jong Jesu. Bat ki ba dap daga bor ka jong Mynsiem Bakhuid. Kani ka ya jong ka balang. Pimla bin syakri yo blay. Hagini ka ya ka bakat do. Lada pimya trailang baru Mynsiem Bakhuid. Apostol Paul taught shibona ke jingide baru Mynsiem Bakhuid. Fite buang kumno ngan shipule kendiat igi dikhat kenang bapinyo jing shai. Uang ke shiti shigi nong rom kul nong bapra. Hagi dikhat ke bakendai wang. Henry mapi pimlang aga do. Henry hau Mynsiem. Lada Mynsiem ublay ushong sa apa jong pi. Henry lada ru umdan yau Mynsiem Bakhuid. Utaken umlang ujong u. Ini terkadau ngiset keli gibriu bila kelabamut bila long Kristan. Bagi orang katu bila arung ni ke balang te bila yo le beneng. Da perkat ba. Apostol Paul wang ni lada umdan yau Mynsiem jong Bakhuid. Umdai ujong blay. Ngi ema ga ya jong Mynsiem Bakhuid. Uwan hajan jengi bani rap yengi. Lada ngi kentat yo kapen sengau si yo. Wat haga ni ke por bang keren haga yeng jong pi sengap ini ke khubor. Mynsiem Bakhuid udang ketak e pi ni ke por. Pimlaban syakri yo blay shabano Mynsiem Bakhuid. Pin puli ni ke Bible. Wap so Paul wang ke shitish ki karen ke beningkong. Kalau nang ko ba ar na pin puli wang ko para banget ngangam wan siwa pi banyalap yo Jesu. Lani ban kranik tir ke jong play da kata ke jing start bana ke jing pena jonga. Pe wang ko no wang. Ha ke khat ke besar wang. Ke jing kren jonga ba ke jing yalap jonga kim long shu de ke tin krok ke jing start. Henry da ke jing pen Mynsiem ban ke bor. Kenapa ke jing nget jauh pikan shang ke jing start jauh brio. Henry haga bor ke jauh play. Tapi na puli ke dekat ke ba lenang ke ba ar. Fina puli ke dekat ke ba khat sawang. Brio bikin jatuh. Priang iki ke jauh Mynsiem play. Namar ki long ke jing biet ho bat la iban itu iki. Nabada ke bikin Mynsiem ba bishar iki. Fimla bin sengau tu iki ni ke Bible. Shangan orang ifi. Dan menunggu balaban sengau tu igni ke ketien ke jauh play. Lada kam day daga bor ke jauh Mynsiem Bakhuid. Fitebam kat kum ke shiti ke baar ke jauh Timothy ke nang belai ke bekatan rio. Apostol Paul tu igni wang baro ke jing tu ke day ke bela persat Mynsiem Bakhuid. Lada piklem yo Mynsiem Bakhuid. Finom laban sengau tu igni. U author lani u nong tho yegani ke Bible. U ba ai ke jing start ke brio jong play. U de Mynsiem Bakhuid. But pinum la setia ye ke ban sengau tho. Ye ke ketien ke jong play shabar na Mynsiem Bakhuid. But daily ke dau balai ke brio ke jiseng ke yo tia balai ke brio ke pet jiseng balai happen bor. Ke dau ke dai bakamdan ke bor ke jong Mynsiem Bakhuid. Ngatwai men de sngi. Bagani ke ketien ke bang keren Phi La Pdiang ne em.
Yo Mynsiem Bakhuid I can yo jaka ga do no jong fi bakanum sulong tang ke tien ga bang kren rei babina perkhat men da sngi ngimla ban yale persha igi so igi bor jingdom balai pi kendo jing e bal pi sha ram habau jisu la yabula mi pat but jwai ga bon kiu shbenang wa ga bor baro benang ma kendo ga afi Kadau ke day bangi kintat yo niu bawan ban represent na ka Trinity. Utaw day Mynsiem Bakhuid don nay lagi baong mo Mynsiem Bakhuid day blay dakhmi ba bayo kawan ke jing mai ke jing em jong fi ba pilan ni ka personality lan ni kita ke jing long blay ke jong Mynsiem Bakhuid. Na kwa nang fi Mynsiem Bakhuid day person what let bakla nang ta. O Mynsiem Bakhuid day badan ke long renyang. Udan ke jing macam berkat ke bebiang, udan ke kemat, udan ke skor, udan ke sentur, ulaban keren, udan ke jing sengau. Ada yang kita kedau, ke Bible kong lada pin keren banyu blay kepada jing map, lebih keren banyu blay kuan dang dan jing map, ada lada pin keren banyu Mynsiem Bakhuid dan jing map, hakan ini ke pateng bendri ke pemerintah, lani wara ke bantuan balai, namar dan deki waipat ke balaban one shot nama ubakat do naga Trinity. Udah Mynsiem Bakhuid lai hawang ingat man ngakwa nang fia gini ke por machu pulih ke Bible man shim kindiat ke khat ke lenang ban chuanra shigibriu ban hikai ba Mynsiem Bakhuid udah tanggal air tanggal ding tangka ma udah Mynsiem jong Jesus Christ dan ke bri ke ba ong kumta ngakwa nang fia ken mau Mynsiem Bakhuid udah ubawan ban mi bujli na ke jinglong lai away Barang jingrong no un selet ben pendap biang i ketika jaka. Bat un serat no i balang bari brio baro i badan yo Mynsiem Bakhuid jong play. Badene ketika daung yang ni ban keren biang ban pen KM biang. Yang ni ketien ke bawah sepol keliwang. Phi La Pdiang ne em yo Mynsiem Bakhuid men ba pila ngai. Bat ke jingkeli jong IFP men agas ni kedai. Hato Phi La Pdiang ne em. Lada P.R.DIENGDOH Pdiang yo Jesus Christ ngakwa pin IT men agas ni. Balada Phi La Pdiang yo Jesus fi dan kami yo Mynsiem Bakhuid. Naman dawan yo Mynsiem Bakhuid. Finyo i ke jing em jong figan kelador. Nganget wat hagini ke por kat banganang keren nang ni. Lada finget ngan duwai nang ni. Finyo sengo kanan ke jing raham hafi. Finyo sengo kanan ke betersan. Kanwan ke bepeja hafi. Kanwan kum gale air ka be age jing em jong fi but lada fi ngai daga donot baro finyo iyo Mynsiem Bakhuid unwana fi hakini ke por udang tray let's say ke jing tray ke bakhat do man ngakwa agani ke por ba pin penlet jing mat kat bangang keren nang ni ngadan ke jing sngau tho na Mynsiem Bakhuid jong blay Bedan preng jong fiang ne vila persang ban ia you blend rega jing it blay gala hian na fi tip ya jing it jong blay mla ban yo biang eka de tang da ka bor jong Mynsiem Bakhuid puli siti sigi nong rom nang besan de besan gong na ba ya jing it jong blay la te yar no buk haga do not jong it da Mynsiem Bakhuid dan sibon ke priu ke beklumar mentah ke bam skau tu su tau nama balai dan syuk ke jing dan jong Mynsiem Bakhuid bat la pi kwa ban yo biang ke jing sikri blay ke job ke comment ke like do balai pi mang try me ke singing ke kloi ban Pdiang Mynsiem Bakhuid nganom keling nganom le persha try nganget yo Mynsiem Bakhuid jong blay ngan duai ha ke kerteng ke jong Jesus Christ finyo i Mynsiem jong blay unwana ke jing em jong fi la da finget ngakwa fin chule ke we kam Phi La Pdiang na Phi La rakti na Phi La dem kho siu tang we ngakwa bakat bangadang duai lang bat ngakwa bangan pelat luit nang ni daga bat duai ba pinyo Pdiang Mynsiem Bakhuid tu ke jaka syong ke jong fi tengin ni duai ko try kat begini ke briu gidang ra lagi kti gidang yang gidang dem kho siu ko pangala ngala dem nget lepa gen try ba blay ba Mynsiem jong me udang try ado mentagi sngi but nakani ke jaka lagi jinget nge keren ken try bahagia kerteng ke bekrautam ke jong try jong Jesus Christ
try a play be it ngakren ko pa bau Mynsiem Bakhuid un hiar halor jong ini gibriu ki besliang ban ki betrang ki jing pendap dan pleng jong ki try ki bam sngal tho ai ko pa dag jingat ke bakumu klong si sorchidor ki Pdiang ini ke ketian mereka sengi pendap ki ko pa dag bor ke jong Mynsiem Bakhuid ai kan hablot ke to barakh ke sarau nagi khmat jong ki kinyo Pdiang Mynsiem Bakhuid bat men pen ishai ke dariki ya ke jing shai jong ke jing shikri play but try to do but take skiing at why men pendap iki trying ayo I ke ni ke por badan ki bayo madi ke por to ke jing pendap jong Mynsiem Bakhuid ha ke ni ke clip ara play ngakren ken try a play ngada nget hallelujah ngayo I ken try ke bekin Mynsiem dan shibon ki bayo madi ke jing pen sle dan shibon ki bayo ya ke jing try dan ki bam laban yang wala ke jaka ke bagi dan nama ke por jame ke yara ke yeng jongki ngatwai ko pa ke yeng bro ko ke ni amat ke kamba hallelujah ken mau Mynsiem Bakhuid deru Mynsiem jong ke jing pen kia un pen kia ai pe ke ni ke por Pdiang ini ke jing pen kia da ke jing pang ke bakum no ro trying to try a play ken no ke jing pang na ke mat jong ni ke brio ngap Peno ke kerteng ke jong Jisu bat da ke ikhtiar ke jong Jisu Grace da ke ikhtiar ke jong ke jing pen sle ke banau Mynsiem Bakhuid ngakren ke jing pen kia kan long ke yeng jong ki trying da ngai a play kini mat ke jing pen kia ba ke jing pen dap ke jong Mynsiem Bakhuid ni ke po ngas ngau ime ngayo ngau wa ke ni ke po a play hallelujah ngayo ngau try ngayo ngau a play nga ai ngu ime ba ngayo ngau ia ke jing don ringkat ke jame ke ni ke por try ngayo ia play don ke brio ko pa a play be it ki be yo Pdiang ke bor ke jame ngayo I don shibon ke brio ke be yo mat ke jing pendap ke jong Mynsiem Bakhuid try men play wer ke sintur jongki bakin krale ke tlet but kin sedang ke ban it lupa try ngai a play ke te ke tien mana duk men te ke singikan keladur ke jing shikri try ngi ailut sheme ke buram ngi ailut sheme ke jingo ke jing ro ha ke kerteng ke jong chi sungi tuai amen but amen but amen but amen nganget dan peng jong 54 kut agni ko por peteng ban duai shong ang tu duai kadang dan ke jing pen slek kadang dan ke bor jong play ke betroy fi pelai lot ye gani wali sange wat ladang hap an pen kut no ye gani ke chingkren ke jong Andre hala ke jong ke ye ngakwa fin duai but haba pi yo por ban duai but ngakwa ngana fi wali shep ting ke ye ke sem ke jong fi Deu Mynsiem jong play betray hakini ke por bat ngakwa rungan kerpat fi badin jong ni ke jingkren la fi yo jingker khu ngakwa fin pha ye ki comments jong fi bat ngakwa ba fin pha shanga phone shanga ro mlele bani thu kumno fi yo Pdiang Mynsiem Bakhuid hakini ke jing penmi jong ni ke jingkren mata ke sngi namaru play unya train kat bat ke tien ke jong ai ngo you try ni ke por nganget play pendap fi ku play shibon la da pimpat ju subscribe ye ke channel ngakerpat fi ba pin sngo baban subscribe namar ngatuai ke prio baro bato ha ke por ngan duai kendiat ya baro ki subscriber baro ki jupet baro ki subscribe baro ki kershan baro ki duai dengan duai dam ta jong fi ku try apa jong ke jing pen sle ke jong Mynsiem Bakhuid apa ke bor jong ke jing ai ke jame bara ke po jong ke ni ke jing dap ke jame ha ke ni ke jaka ngatwa ya baro ini ke subscriber try ke subscribe ke ni ke channel men da bless ki ke liang baro kin da roi ko pa ke jing tip yame kin da roi ke ying ke sam kin da roi ke shong kha shong man kin da roi ke kamai ke ji ken da roi kham tama ke jinglang Mynsiem mana playing a dwai mena ker khuno iki haga jingka jingkia trying a dwai ro a play nam ta ki tu ki bekershan ling ba ke jing ai ko pa mena ker khui ki khambon sha na ga baki ai but trying a dwai nam ta ki tu ki bedwai menang penlong iki baki nang yo i ke jubab ye ke jing dan kam jong ki shimet habaki dwai nam ta jangi trying ai lot shame ke buram haga kerteng ke jong ji sungi dwai amen but amen Amen. To blijven goede feek, goed blijven.